Nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva enhla nasezansi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika nangaphandle kweNingizimu Afrika sabingelela la kwi-Black Live TV. Igama lohlelo ke sithi uThakathwa ngubani, sizozwa izinkinga zabantu ngokuhlukahlukana nodaba lwalo nje olujulile ukuthi bona baqhamukaphi bangobani, bathakathiwe noma bathakathile noma babona umuntu othakatha omunye. Into kanjalo nje igama lami King Sichaka ngwakaluqa insizwa zethu Sichaka seyishaya emponyelo mfoka amancisa kancane ayidedela intombambi yesokwe Bhambatha imhlane yamagwala. Sithemba ukuthi right niphilile, sibonga uthando na support. Qhubekani subscribe and like, ningajombi ama-advert niwabuke wonke ngobuningi bawo so that sizokwazi nathi ukusupport siphile qhubeke nempilo. Sibonge ngaza kwethu asibingelele isihambeli sethu ke esinaso namhlanje sizwe ukuthi ngabe ubani uvelaphi makwenze njani sabona dadewethu. Yebo sawubona bhuti. Njani kodwa? Ngiyaphila. Yini wangiphuthuma nje ekseni kanje. Kothi kushona ilanga kube kunjani? Ubani lo sikhuluma naye? Ukhuluma no. Yes la bhuti. Ngidabuka eHigh Flats. Ngisuke eHigh Flats, ngasuka eHigh Flats ngizoye ngapha ngozomsebenzi la eThekwini so ngathola uRumza. Nje beswana nje kakhulu and then yonke into right and then ube nomuntu wakhe abejola naye khona la eTown. So nomuntu lo ajola naye and umuntu wakhe umenzela izinto mina angi-afford so nje ngimonazela but ngiyatshengisa kuyena ukuthi ngiyamonazela cause ubethembe mina kuphela njenge-friend yakhe uRumza. So the time ethembe mina ke yonke into uyangitshela ukuthi umuntu wami ungenzela into kanje ngimkhaphe nami ayolanda leyo mali yabuye enze yonke into e-arrant. So kwavuka lento le ukuthi hayi ngeke phela nami ngomuntu wesifazane indaba mina abafana bangangenzeli lezi zinto lezi yena ebekwazi usayenzela. Awumbuzi ngani inyanga yakhe? No, ubenga ngitshela indaba zenyanga ubethi nje yena no ninhlanhla yakhe so nami ke ngumuntu wesifazane ngiyamonazalana and then yonke into ithola ngesikhathi asidingayo. Yes, so bhuti wami ke ngathola omunye nje umngane engahlangana naye nje la eflatini sihlala kulona and then ngamtshela but angimtshelanga ukuthi ngifuna ukuyothakatha umuntu, ngamtshela ukuthi no khona into engifuna ukuyenza ikephi lengakwazi ukuthi ngithole khona inyanga la cause mina angena wala eThekwini. Athi yena ayi ngizokuyalela inyanga kanje okay ngithi mina okay inyanga ke ikelindelana. So angiyalele ke lindelani ngihambe ngiye khona angimtshelanga ukuthi ngifuna ukuthakatha umuntu ngithe ngifuna uyilungisa mina. Hambe ngiye kumuntu loyo and then ngimbikele umuntu inkinga le enginayo ngimtshela ukuthi umngane nami wenzelwa zonke izinto and then mina nginomona ukuthi wayena enzelwe izinto kanje na mina angitholi lutho and then yonke into umuntu wakhe uyamenzela. So inyanga ke ingibuza ukuthi ngingakwazi yini ukuthi ngithole into yakhe. Ngiyamtshela ukuthi yes ngingakwazi ukuthi ngithole into yakhe cause sivele sihlala eroomini eyi-1 yonke into yakhe ithawula ibejineka vele la. So ngithi ngingakwazi ukwenza lokho athi okay ngicela uhambe uyokwenza lokho and then mase uyabuya uze kumina. Ngathi mina okay wathi ngizokunika ngikhona umuthi engizokunika nawo mase usubuya back. So ngahamba ngaya khona ngantshontsha iphenti lakhe nethawula lakhe le thawula leli ngintshontsela ukuthi ithawula angaboni ukuthi lithathuba. Ngithathe ithawula and then mase ngithathile and mina futhi ngilibuyisele back la engithathe khona alithole esekuthola nje ukuthi sengiyathola ithawula. So ngithatha ithawula because ngangisengihamba vele imali isikhona and then mina ngiyafika enyangeni izinto zakhe isetshenziswa manje enyangeni mina ngibuyela back endlini. Thatha ithawula engekho yena esemsebenzini or ukhona akanakile noma umuntu wagezagezi njalo. No umuntu ngithatha at the time eseqedile ukugeza because umuntu wakhe bayathanda ukuyobhuka ama-hotel so akayena umuntu ohamba nezinto zakhe meshe ithawula lapho ithawula and then ahambe nomuntu wakhe balala out isikhathi esiningi. So ifike ke day uvele sengiphuma kuyona lenyanga le yaselindelani. So mengifika ke ngifike ngithathe khona vele nabanye so banganginaki ngithathe lonto ngathi ngithatha nelami kwabhanqa be2 ngithathe nephenti because sineka la vele eduze ngithathe nephenti lakhe ngikhambe.
Ngifike ke lapha esangomeni. So Ntombazana. mengifika ke umama anginike ithawula. Ngimnika ithawula mengimnika ithawula umama athathe ithawula aligcobe something and then meligcoba something athi le thawula leli uzoliphindisela back la kade likhona kodwa ungabonakala ukuthi uwena iphenti ke walithatha iphenti laba ngakene ethatha insila zakhe athi le thawula uzoliphindisela back kuyena dithami ethatha le thawula egeza ngalo ila azoqala khona abe naba pimples ebusweni like ubisele sele and then useyanyanyeka and then ngifike ke angenzela ugobela wami lento le so menza kanjalo anginike umuthi omncane asho ukuthi kumele ngihambe nalomuthi lo mengihamba nalomuthi lo muthi lo kumele ngifike etoilet ngifike etoilet mengitoiletha ngimixa nalomuthi ngithoilethela ekopini ngiyalishaya ikopi ngibiza igama lakhe lo sisi ngikwenze lokho angitshela ukuthi u3 days uzomshaya u3 days and then lento ngiyenza ebusuku mina nje awulali nje unobhizinendle endle ebusuku angilali and ngibhizinali lento and amanyala encithakala hayi mengisuka ke lapho okay abuye and then mebuya ubuyela ku friend wakhe urumza athi right ya ngisho ukuthi hayi right and then akazi lutho and into yami ngiyayifaka suitcase lami ngenza sure ukuthi kumele ngilikhiyele cause meke babona le gobhozi leli kuzoba inkinga igobhozi leli engitholethela kulona kumele ngilenze every day ngiwenza 3 days awungitshela mhlawumbe kancane ngithi kungena emadevini inhloso yakho ngayo yonke lento yini ukuthola uboyfriend wakhe abe owakho noma ukubona yena engathandani namuntu efana nawe yipi inhloso yakho kulezimbi inhloso yami ngizoba ngimfaka isichitho ngifuna ukuthi iboyfriend yakhe imnyanye and ingamenzeli lutho mingamenzeli lutho yes ingamenzeli lutho nje ngiyazi iboyfriend yakhe so sometimes ijwayele iyawathanda amantombazana idlale yes and sengiplanile ukuthi iboyfriend yakhe noma sengimfake isichitho ngizozama umngani nje okeceleni ngimthathe yes aphakele le boyfriend and then sesizohamba nalomngani soba uthi lo mngani lo uzonginika nami ishake kungabi lo cause lo vele ngimthole eThekwini so uyayigqaja ngalento wona mawebuka nje mangahle kuthiwa ke mhlambe lo sisokhuluma ngayo umngani wakho ube udadweni bekwenza into efanayo ubuzoyenza into efanayo kuyena udadweni nomza ozalana naye esiswini nobe ke ngiyenza ingakho ke bhuti wami ngila cause lento isibuyele back kumina and so mengihamba ngiyobuza ugobela and lento senginyanywa abantu nje lo sehlukene vele nomuntu wakhe and then sebahlukana nje so mengihamba ngiyohlola nami hayi kuyashiya ukuthi hayi lesichitho leso usifake umuntu othile kanje usesibuye back kuwena sibuya kanjani sibuya uyena osenza sibuye noma siyayibuyela automatically ake ngithi uyena cause angiboni ukuthi singayibuyela ake ngithi mhlambe uyahamba naye indawo lezi ahamba kuzona and then watshela ukuthi hayi khona umuntu oganga ngawe kanje and then kwaziwa nikwa mhlambe umuthi ukuthi akaphindisele back so uma esemahoroholo ke ebusweni esefana yaxoxa njengobusho yes uzizwa kanjani enhlizweni yakho kumngani wakho lo obukade umkhonzile all this time ubusibona senje kuhamba kanjani unormal nje hayi bobhuti wami ngajabula kakhulu ngaba happy ngenye indlela hayi bathakathi bensuku zokugcina so ngaba happy and then cause bese imali bese ngasathola imali esesole even nemali yokuthi rent eflatini umuntu wakhe akasambheki so nje ayisekho izinto ezenzakayo right and then nami ngibukele nje so angimthathanga ngamtshela ukuthi uzosizakala kanjani lento le angamtshela ukuthi hayi I think mhlambe khona umuntu obanga naye okwenze leyo nto but angimtshelanga ukuthi yini okay awungithatha ungibeke back ngaphandle kwale yama boyfriend nokuthi waba nomono ukuthi uphila lempilo esoft life yes kwakunjani ubudlelwano bakho naye ngaphandle nje kweboyfriend nomaqoma yonke lento le ubudlelwane bami naye cause mina ngisuka emakhaya ngeza la ngizele indaba for umsebenzi
Wangiwelcome kahle efletini yonke into, so bengakabi nezinto, so sishare naye izinto cause yena umuntu vele ehlala la. So sishare naye izinto, yonke into nje ibi-right, engitshela thatha ifoni yakhe afonela i-boyfriend ngefoni yami. So inamba boyfriend nje yonke into, but into wengayenzi wengahambi nami endaweni ezimnandi bese wehamba nje nale boyfriend yakhe, and then methola imali akakwazi ukungisherela yona. Shutho na waba nesikhwele ngomngani wakho. Akubani Yaqala lapha. Phela uyakuveza ukuthi wayephuma eyoshaya indawo engakubala esehleze hamba nomunye umuntu. Isikhwele leso. ake ngithi mhlambe ake ngithi angisisona isikhwele, ake ngithi umona cause yena ubuye ekseni ubuya nemali, and then le mali le akakwazi ukuthi angisherele yona. Ukuba wangisherela imali liyaphiwa umuntu wakhe, ngangeze ngikwazi ukuthi ngimenze into ebuhlungu kanje. Indaba ungakazi ukuthi kuyena hambani yoshare ukunikeza indoda yakhe lento esuke idinga kuyena uthi akakusherela imali. Ngoba uyena olala yedwa lapha ne-boyfriend yakho ujulukelwa yedwa lapha. Wena hayi. Usho kanjani akusherela imali? So anganina wangiwelcome kahle and ubeshare engishare izinto zakhe. So usehlulwa yini ukuthi okay uyangibona ukuthi akekho umuntu ongifakela imali and uyabona inkinga yomsebenzi ukuthi umsebenzi kanjani. So uyabona ukuthi ngigqilaza i-rent yena akasasho nje mngani uthi nakho ke thatha noma ngikupha nalo 200 rand nangu 300 cause ubethola ama 1.5. Hayi iqiniso liyasho ukuthi iQA elihle ligcwala izibungu. Sengibonile ke namhlanje ukuthi iqiniso lelo ngephikiswa. So asivale ke sisibheke ke manje ukuthi kulezi zinto ezisho ezinhle ukuthi ufika wongenalutho eshela nawe everything. Uma usumthakatha akusafiki nokodwa ukuhla kwenzile ku. No, sengimthakatha usathane bhuti wami akakutshengisi ukuthi ayike lento engiyenzayo iyabheda. No, wena usufuna into ozoyenza ngaleso sikhathi nihluphe ngaleso sikhathi nobabili nalowo muntu, and umenze nje ukuthi isichitho and isichithe into. Usayiqhatha namanje? No, angiyiqhathi but isichitho yo ngamfaka umntana abantu. Seyibuya ngawe ke manje kwenzakalani, ufuna ukusizwa ngani wena? Ngingathi ngingathola nje noma umuntu wesizulu ozokwazi nje ukuthi angisize kule nkinga engikuyona cause and nje abantu abangithandi like mengihleli nomuntu like nje nginaleyo nto isicefe nginesidini umuntu even mengibuka umuntu ubona isicefe. So ngathi ngingathola umuntu olaphayo kwamakhambi esizulu so akwazi ukuthi angisize kule nkinga, but ke ngicela ukuthi angasayithatha ukuthi iphinde again. So ngifuna nje ayikhiphe ingasayindawo. Yes. Sekuzwile sisithemba ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuthola usizo nabalandeli bethu ke ba share ama advice basho ukuthi bacabanga ukuthi lona kuyiliphi ikhambi ongasizakala ngalo. Kodwa nje mina ngiyimi ngiye ngakubona okukhulu, ngibona ubuhle obugcwele ukukhohlakala ngaphakathi obukhulu kabi. Kodwa ke sithembe ukuthi sesizokudabula aphume enkingeni akuyona namhlanje. Asibonge ngane kwethu. Yebo ngiyabonga nambhudi ngathi ngasizakala kakhulu. Right, kama lohlelo ke uthakatha ngubani le iBlack Live TV, igama lami uKing Sithaka ngwakaluqa. Asiphinde sibonane nodabeni lwethu olulandelayo. Nisale kahle. Is the Black Live TV.